I veliki pozdrav ljudi. Danas sam kao posljedan tutorial i opet sam ljudi mijenjao ime, ali eto više neću. Nadam se da me bolje čujete, jer sad koristim slušalice s mikrofonom, pa mislim da je bolje. Danas ću vam pokazati top 5 igrica po meni, najbolje koje su, a besplatne. Pa hajde da počnemo. Prva na redu, moram nešto da popravim sam. Special Force Group 2, znači igra je baš dobra, evo ću da isprobam da vi vidite. Ne, mam spirit. Evo nas u Battlu. I sad imate digu, pištolje i razne stvari. Želim se. I sad igra je baš slično na CSGO. Eno ga jedan. Također u jednom od videa ću... Ne. Također ima i da se igra online, a u jednom od videa ću snimiti kako da dobijete besplatne skinove u ovoj igri. 2. Ne, ko puca? Ne. Mrtav. Mrtav. Mislim da je ovo dovoljno od ove igre. A mi idemo dalje. Sljedeća je, naravno, jedan od mojih najdražih, Clash Royale. Evo nas, znači ne znam što ulazim kad sigurno svi znate za Clash Royale. Tako da, uzmem, hajde, jedan full draft da odigram za vas. To jest nije full draft, to je FIFA. Znači imate, evo bukvalno sve, ne znam što vam pokazujem ovo, kad sigurno se svi čuli za Clash Royale, a mi idemo dalje. Sljedeća je i na trećem mjestu Tuber Simulator, sad ću vam pokazati. Znači uđete u nju i sad možete birati, evo vidite ja imam sad 25 subscribera, 100 pregleda, 301 coins i odaberite jednu, evo ja ću gameplay i sad uđite, ja sad na primjer hoću mitovi u da 6 i sad publish. I sad ćete vidjeti. Možete također igrati s prijatelji. To je to od ove igrice. Sljedeća na redu je NBA Live Mobile Basketball. Svima jako poznata po igri košarka, znači jako dobra igra, grafika, sve dobro odrađeno. Znači, a također kad smo već kod NBA, posjetite kanal Pro Gaming BiH, čiji će link biti u opisu. Tako da, subscribe. A mi idemo dalje. I moja najdraža igra koju ste sigurno više puta vidjeli na mom kanalu, Pixel Gun 3D. Naravno, ja sam obrisao Pixel Gun, nemam ga instalirano, ali eto sad znate da je to jedna od mojih najdražih igara. A naravno, ako vam se ovaj video svidio, opalite like, share, subscribe, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!